जो लपा जी मटी न सके थौ जी छपो चिच्चा हाखगु लोक बाखा जना वया जिसा आकाशे टिमलाई दठी हाकुसे चोंगो दाग न ख वैज्ञानिक ढंग ठो छु थयागु अलग टापोदो तर ठोये टिमिला व उकी दठी चोंगो हाकुसे चोंगो दागे बारे थिथि देसे थिथि कथयागु धारणा दो नेवाते धारणा कथ टिमलाई खनेडुगु हाकुगु दाग थयागु हे बुद्धकालीन सम्राट अशोकके प्रतीक अशोक सीमा व वया कोसा चोंगो अशोक फल्चा दाई थथे पश्चिम देशया लोक टापु कथ छगु बाख थथे दो बाख या नाख देवासैगु सीमा छगु उले तस्क गरी परिवार छगु दो इमी कला भाट व दुरुटम मचा छम न दो भाटमेस न यक्कु दुख सिया कमेना हसा इमी दुख मुक्त मजो छनु भाटम अभ्यास क दुख सिया जुगु खना अन ज वया भाटमेस त ताल छ तस्क दुख सिया जुल जी छन्त दुख मुक्त जुगु देवासैगु छमा सीमा बि वसीमा तमा जुया वलकी उकी देवासया वै देवासलकी छ देवा खाना छन्त माली ब्ले खर्च यादै तर छ उगु सीमा हुर्के मजुतले सा तया ल बिया अन सुजुकुचु याना टेमा छ अथे मया से सीमा कोसा खिचो वान्छे गया त धासा सीमा आकाशे बयाउनी उकी छ बालक बिचायना सीमा त मया तगा देव वया त छमा चिचा मागु सीमा बिया ठकल भाटमा ठगु छे कुए चोंगो केबे व सीमा पियंगल अले व ठकला एत द्यन धाथे सातया लबिया सुजुकुचु याना तेगु व अन खिचो वान्छे या मते ढका कन कला मन जु ढका थाल छनु धादा निनु धादा सीमा तमा जयावल छनु उकी टेबा से त चुलि न भयावल टेबा खाएको इ जयावल भाटमा नि ज्या लिहा वइबले उगु सीमा त बिचा याना जगतले वनी छनु नि थे ज्या लिहा वया सीमा त बिचा या वन थुप्ले वया कलाटा झ्याला वया मचायगु खि वान्छे हगु सीमा गोलाटा मचाय खि सीमा कोय लागुले सीमा बया वने त लिगिलिगी सन भाटमा सीमा बया वनी न धका काचा सीमा जोवन सीमा न्यने ठबले सीमाला ब थावे ढुंगल भाटमा काचा सीमा या हाजोवन थुप्ले हाजना त म भाटम न प सीमा बेगा अक्से यंगा इपि टिमला थेन जिसा टिमला खना चनागु हाकुगु दाग वे देवासैगु सीमा व गरीब म भाटम ख थोजुल पश्चिम देश छपु लोक बाखा देवासैगु सीमा बाखा छिपिन त गठेताल बाखा बाला थै चोसा छिपिनसा नसिया याना दिसा थौ या त जित बिरा बिया दिसा दिपा हाना थथे चिचा हाकुगु लोक बाखा जनावे थौ या त बिरा बिया दिसा सुबा